Koldu büyük götürün. 3 kızıl dayımısın. Canlı olsalar. Elin baksında bravo. İdris Айтбаев. Meymanları. Бүгінгі соғылым бер майрамдық кечебізге, мерімді тыйын акциябызға. Қош келдіңіздер дайлы, барыңыздар да. Жүрегін атып алып, жүресің қатып алып. Sizdeki kaçıncı? Üçüncü. Mına sizge бар болыңыз 4-5 болсын. Elin gözünçe birini aralastırıp çıkar. 57. Еңкісінде ұтасың. Қол шапқаныңыздар. Азаматсың қалыңыза. 111. Bir yapış. Аяқ көтер аласың ба? Конечно, ұтқаннан кейін. Ана, кішінекей қызға, кішінекей. Балдарға емес бұл, женский, топ. Çaçka baylayıp resimka. Ömür bergen Allah Teala'ma çeksiz maqta olur. El barsın nemesi fondusu koyu versin. Allahu Ekber. Var bolağınız. Oşağa uşak verseniz. Rasip görüyoruz. Kanlı adam. Hazır ekel olsa yani. Rasip görüyoruz. Allah razı olsun. Kasyan bağı. Caş yürgülü okçularıyız da. Öpe birikse boğurken jürek oldu inşallah. Çaksan pardayız. Al koyma. Ergen rahmat. Sportsmen Polatova baldardan nasip olsun. Oyun taza, yüreğin taza, yüreğe жардам берейин деп жүрөсүң. Ар кимдин де колунан келе бербейт. Кайрымдуулук фонду жетекчиси Ergen кол чабыңыздар. Жакшылыктын себепчиси.